Beshung Thobela tše ke ditaba tša sepedi tša SABC thui go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg gomme dihlogo tša tšona ke tše. Since Janus Walus no longer holds any South African enabling documents, the Department of Home Affairs will be deporting him. Molai wa molwela tokologo Chris Hani e le go Janus Walus o hudušetšwa ga gabo Poland ka morago ga go fetša mengwaga e ka bago e 30 a lekgolegong. Spaza shops and other small businesses must be preserved for South Africans. ANC e emekala gore dikgwebo tše nnyane go akaretšwa dispaza di swanetše go laolwa le go šomišwa ke badudi ba Afrika Borwa fela. Lesolo la go hlakodiša boramoepo bao ba sego molaong ka moepong wa Sabi ka Mpumalanga le ka rungwaneng go baneng ka morago ga gore ba go feta lekgolo ba phološwe. We're going to fight with everything we have to make it possible. Mohlahli wa Orlando Pirates Jose Rivero o re bathegi ba sehlopha ba tla raloka karolo e bohlokwa papading ya CAF Champions League kgahlonong le dinkgwete magala 12 Al Ahly ka Mokibelo. Beshung Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le Mpho Teme bjalo ka mofetoledi wa rena wa diatla tabeng tša lehono. Re thoma ka tšeo di rego morago ga go fetša mengwaga e 30 a lekgolegong gomme a lokollwa ka parole mengwaga e 2 ya go feta. Molai wa moetapele wa peleng wa mokgatlo wa makomonisi ka Afrika Borwa SSCP le molwela ditokelo Chris Hani ga bjale o tla leba nageng ya gabo. Mmušo o netefaditše gore Janus Walus go letetše gore a romelwe nageng ya gabo ya Poland. Tona ka kantorong ya mopresidente o re ye ke taba yeo e sa amogelegego bonolo e fela ka lebaka la sephetho sa kgorotsheko ya molaotheo. Sephetho se se tla swanela ke go hlomphiwa. Tona ya toka ya merero ya selegae le ya tshokollo ya bagolegwa mmogo le kantoro ya mopresidente ba begetše babegaditaba ka ga go romelwa gae ga Walus ka Pretoria, Johannesburg lehono. Modudi wa Poland Janus Walus molai wa Hani gausinyana o tla boela nageng ya gabo. Kgorotsheko ya molaotheo ya hlotše gore a boele nageng ya gabo. Janus Walus no longer holds any South African enabling documents. The Department of Home Affairs will be deporting him. Walus o be a na le mangwalo a mabedi a bodulo go tšwa Poland le Afrika Borwa go tloga ka 1986 go fihla ka 2017. Mmušo o kgonthišitše gape gore mmušo wa Poland o tla lefelela ditshenyagalelo ka moka tša go bušetšwa nageng ya gabo. We can indicate that the deportation will take place today still. So it is happening on the 6th of December. Mokgatlo wa SACP le mohlologadi wa Hani Dimpho Hani ba nyaka go nyakišišwa ka ge ba dumela gore nnete ka polao ya gagwe le bjale e sa le sephiri. In relation to the request for an inquest, it has been made by both Mrs. Hani, Osdimpo, and together with SSCP. And what the process will be is that we will definitely engage with them, because this was made when we met with them. So we'll take the process, look at the legal framework. Ge Walus a beakanya go kopana le balapa la gagwe Poland, taba ye e tsošitše masetlapelo go balapa la Hani bao ba dumelago gore toka ga se a phethagatšwa ka tshwanelo. Ba re se ke kgobošo go balwela tokologo ba bantši bao ba gafilego maphelo a bona go lwela demokrasi ya naga. Mokgatlo wa ANC o tiišetša gore ekonomi ya selegae e bušetšwe matsogong a maAfrika Borwa. Se se latela morago ga gore mokgatlo o tše sephetho sa gore dikgwebo tše nnyane go balwa le dispaza shops di be matsogong a badudi ba Afrika Borwa. Seo se tšweletše nakong ya ge ANC e be e rapile kopano le babegaditaba go ba begela ka ga kgatelopele ya sepolotiki, leago le ekonomi ka Lethule House go la Johannesburg. Kgabagareng ya dithulano kgatlhanong le beng mabenkele ba ba faladi ka nageng, mokgatlo wa ANC o ipiletša gore dikgwebo tše di swanetše go ba tša maAfrika Borwa. We believe that spaza shops and other small businesses must be preserved for South Africans going forward. Nakong ya ge mongwaledi kakaretšo wa ANC Fikile Mbalula a swere dipoledišano le babegaditaba, o laeditše gore mmolai wa moetapele wa maloba wa SACP Janus Walus o tla bušetšwa nageng ya gabo ya Poland.
Janus Walus deprived South Africa of one of its greatest leaders, and his release without a full confession of his actions and conspiracies remains an injustice. Go sa le bjalo matšatši morago ga gore mopresidente Cyril Ramaphosa a fetole kabinete o thwetše tona Thembi Simelane go tšwa go kgoro ya toka go ya go kgoro ya bodulo kgabagareng ya ditatofatšo tša VBS kgatlhanong le yena. ANC le go lo bjalo e re ka se fofe pele moropa o lla. The ANC is guided by its principles of integrity and ethical leadership. While the Integrity Committee addresses this matter internally, state investigations are continuing independently. Go letetše gore ANC kopane le boetapele bja yona ba Gauteng ka mošupologo morago ga kopano le KZN mabapi le go se kgotsofatše ga bokamoso bja mokgatlo morago ga dikgetho kakaretšo tša lenyaga. gomme bjalo ka mehla re ba le potšišo ya letšatši go ne o swana le lehono re botšišitše gore a maikutlo a gagwe ke a fe morago ga gore ANC e eme ka la gore dikgwebo tše nnyane go akaretšwa dispaza di swanetše go ba tša maAfrika Borwa fela. Letlakaleng la Facebook Puleng Phukubje o re polelo yeo e nepile e fela šetše go senyegile ka ge maAfrika Borwa ba ngwadišeditše bafaladi dikgwebong tšeo gore di be molaong. Gabriel Rocha yena o re e ka ba taba e botse kudu bjalo e tla senya ke batho bao ba thušago bafaladi go ba ngwadiša dikgwebo tša bona gape le bjona bomenetša. Ge le letlakaleng la X Evelyn Lebepe yena o re re kwana le ANC le ge ba go potše e setše le gale mohlomongwe re ka bona ekonomi ya naga e boela sekeng ga nnyane ka ge badudi ba naga tša ka ntle šetše ba re tšeetše yona. Wa mafelelo ke Oupa Motlhatledi yena o re ke dumelelana le mokgatlo wa ANC ke taba e botse ka gore ekonomi ya naga e tla gola ka gore batšwantle ga ba lefele lekgetho. Ka mehla le mehla re leboga maikutlo a lenahle. Re gatela pele molekodi pharephare wa dibuka tša matlotlo tsa Kadima Maluleke o lemošitše kgatlhanong le bao ba ketekago go lekolwa ga dibuka tša bona tša mašeleng le ditlamorago tša bona tšeo di lego kgole le go ba maemong ao a hlokilego. Maluleke o be a begela komiti ya palamente mererong ya matlotlo ka ga ditaba tšeo di amago ditaba tša matlotlo le thekgo ya mašeleng ka kantorong ya gabo. Some of the big complainants about audit fees tend to be people who've prioritized other things rather than actually paying audit fees. And of course, what it does is it crowds out the real concerns of people who just can't afford to pay. You've got those who are ill-disciplined, and then you've got those who are genuinely unable to afford to pay. And so we've got to push out the noise and deal with the ones who are unable to pay. Makgotla ganetše kwa Northern Cape a tšweleditše tlhobaelo ka ga taolo ye mpe ya boetapele le tlhokego ya go rwešwa maikarabelo e lego seo se hlolago mathata ka masepaleng wa Thembelihle. Masepala o laolago toropo ya Stuydenburg le Hope Town o lebaganwe ke mathata a kgoro ya matlotlo seo ka ge morago ga gore go utulle gore masepala o tshetše molawana wa taolo ya matlotlo ka go tsenya dilo tšeo di sego gona lenaneong la ditekanyetšo. Lefapha la matlotlo le bontshitse ngongoreho ka morao fumana ha masepala wa Thembelihle o tšhaetse monwana ditekanyetso tse sa lefellweng ke mmuso go ya ka molawana wa tsamaiso ya ditšhelete ya bommasepala. Lefapha le re mohato ona o tla beha masepala ka mosing ka ha o tla hloka tšhelete. The current instability in that municipality is due to the irregular appointments. This is the result of the current service delivery failures, such as refuse removal, unrepaired water leaks. Masepala ona o sa hapuang ka o phethala nakong ya dikgetho tsa makgotla a metse ka selemo sa 2021 o bakile dipuo hana o fela ka mora hore ANC e sebedise bongata ba yona ka lekgotleng hore ramatlotlo masepaleng e boele e be motsamaisi. A council are supposed to have at least one general council meeting quarterly where we can discuss these things that is coming up now every time, or not every time, that is even here all the time. Tlaleho ya lefapha la matlotlo e hohetse ngongoreho ka re ona ha bommasepala ba hlolehang ho lefa ditshebeletso. Financial committee is not working, it's not operate. We come in council meeting and we hear nothing from them.
hara dipehelo tsa lona lefapha le laetse hore mmasepala o tle ka moralo wa ditekanyetso mme o boele o tlalehele lekgotla la motse le lefapha kgwedi le kgwedi ka ntlafatso ya tsamaiso tabeng tsa ditjhelete. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC Kimberley. Re sa busha re le amogela go mere sa re madume. Magato wa tlhakodišo moepong o sa šomego wa Sabi a tliša dipoelo tše kaone. Boramoepo ba mmalwa bao ba sego molaong ba kgonne go ntšhwa ka tlase ga mpa ya lefase gomme seo se tliša palo ya batho bao ba hlakodišitšwego go ba go feta 100 bekeng ye e le noši. Maphodisa re a nyakišiša ditatofatšo tša gore boramoepo ba bangwe gale ba beilwe ka tlase ga mpa ya lefase ntle le tumelelo ya bona. Moleledi wa maphodisa province ya Mpumalanga Donald Mdluli o re ba dumela gore bagonlelwa ba go ballwa go 100 bao e le go boramoepo bao ba sego molaong ba sa kgagetšwe ka tlase ga mpa ya lefase. Moetapele wa DA John Steenhuisen o sotše ka bogale tlhaelelo ya metsi ka Afrika Borwa kudu ka toropong ya Johannesburg. E swere kopano le babegadi taba ka ntlenyana ga tora ya metsi ya South Hills ka borwa bja Johannesburg e le go lefelo leo le amilego kudu ke kgaotšo e telele ya metsi sebaka sa mengwaga e mmalwa bjalo. Dipompi di omile nageng ka bophara ka lebaka la mananeo kgoparara ao a tšofetšego a metsi ka mebasepaleng. Badudi ba Johannesburg ba amilwe kudu ke matamo ao a omilego ga mmogo le mananeo kgopara ao a tšofalago a metsi. DA e ipileditše go mahlakore ka moka a mmušo go šoma mmogo go rarolla pharela ya metsi ka nageng. Nationally, from Machabeng to Lekwa, from eThekwini to Makanda, to Mzimvubu to Mangaung, daily outages are becoming the norm in many areas of our country. Some of these communities across the country have not had water for months, despite having the necessary infrastructure. Behind me on this board, you can see the statistics plain as day. These are the provinces and the metros that have experienced water interruptions for more than 2 days. In Mpumalanga, 70% of homes have experienced water outages lasting longer than 2 days. Kgoro ya polokego ditsela le dinamelwa ka Free State e re ya go thatafatša maphelo a bao ba ikamologantšhago le molao wa ditseleng mo sehleng sa maikhutšo. Bahlankedi ba sephetepete ba re ba ka se be le mogau go bao ba sepelago ka difatanaga tšeo di sego di a lokela tsela. Ba ipileditše gape le go ba sepela ka dinao go ela hloko melao ka moka ya tsela. Kgoro ya ditsela polokego le dinamelwa mmogo le ya tša maphelo di thakgotše semmušo lesolo la province la polokego mebileng la sehla sa maikhutšo a Keresemose ka go dira mapheko wa tsela mmileng wa lephefo wa N1 ka ntlenyana ga Bloemfontein. Balaola sephetephete ba re ba malala a laotswe sehleng sena ba entse tlhokomediso ya hore basebedisi ba mebila ba ikobele molao. Ba boletse ho ena le dibaka tse atisang ho ba le dikotsi mme tlhokomediso e kgolo ke e malebana le ditaso. Re kopa hore batho ba tsamayang ka maoto ba apara diaparo tse kganyang ena ba tshele mo tsela e tlamileng ba tshele teng ba ska ba tshela tsela ha sa blokeya. Ba dikoloi ke kopa hore ha ba shebe matshwao ba ska ba ja tsebe mo sa tlemang o tsea. Ba ditshebeletso tsa tshwanyetso ba re ba malala a laotswe ho bonahala dibakeng tsohle. Tlhopisitse dikoloi tse tla thusa baahi ba rona mona Freestata hobane ra tseba hore tla ba le baeti ba bangata ba tla be ba tlile Freestata mona bakeng sa sehla sena. Ba bang ba tlo dula le family ka nako ena, ba bang ba na le mafu ka ho fapafapana, mme haeba ba ka hloka thuso ya potlako re na le di-ambulance tse tla kgona hore di ye malapeng ho ya ba thusa. Basebedisi ba mebila ba re e ka balaola sephetephete ba ka bonahala ka dinako tsohle. Ke thabela ho bona mosebetsi o di-officers ba di etsang le especially ka nako ena ya festive. Ke le thabo la gore ka nnete tshwantse dilo tse ke mo lefatsheng di be teng ha di seyo ro thibela ro thusa ke boma. Ba ka sehlohong ba re sepheo ka mananeo ana ke ho fokotsa dikotsi mebileng. Makgala Masiteng, Lefapheng la ditaba ho SABC Bloemfontein. Banamedi ba mmalwa ba difofane ba itemogetše mathata a go diega boemafofaneng bja boditšhabatšhaba bja OR Tambo nakong ya ge strike sa baotledi ba South African Airways se tsene letšatšing la bobedi.
Baotledi ba difofane ba mokgatlo wa South African Airways Pilots Association go ba SAPA ka boripana le National Transport Movement Pilots Forum ba loela go hwetša kokeletšo ya meputso ya diperesente tše 15 ga mmogo le diputseletšo tše dingwe mola South African Airways e ba nea diperesente tše 8 magato a bona strike ya gapeleditše khamphani a gapeleditše khamphani ya bosetšhaba ya difofane go phuhlamiša maeto a mangwe go akaretša go leba Perth ka Australia le Sao Paulo ka Brazil le go leba Cape Town fao ba tlogetšego banamedi ba rwele matsogo hlogong. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go ruluma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le romele email go news@sabc.co.za. SABC News le ntšo la gago re ikemetše ga re tlie lehlakore. Bagwebi ba selegae ba go feta 19 ka Northwest ba na le kholofelo ya gore ba ya go holega go tšwa moletlong wa mmino wa ngwaga ka ngwaga wo ya go tšea matšatši a mane wa Mahikeng Cultural Festival. Moletlo wo wa ngwaga ka ngwaga o tla akaretša ditiragalo tše mmalwa go bala dipontšho tša mmino tša sefaleng bjalo ka mapiano le tša metlai go letetše dinaletšana tša mmino bjalo ka Zonke, Thandiswa Mazwai, Questa le Focalistic magareng ga ba bangwe. Barekiši ba mebileng le bona ba re go bontšha ditšweletša tša bona moletlong wo go ka tliša kimollo ya letseno dikgwebong tša bona tšeo di ithwešago ka letolo. Bagwebi potlana ba thusitswe go bona distolo tsa go rekisa go godisa ikonomi ya selegae. Really Urban Family Market re kgonne go provide platform this time around for batho ba dikgwebo ba le over 90 for mahala. Re kgonne go kry di sponsor from the private sectors to help us with that because we had also noticed gore ke bothata ba rena le bone ba gore why di market tsa rona bo gongwe sang ke ditlala. O na le nna motsamai yo logang ka wool a re jaanong o tla kgona go rekisa dilwana tsa gagwe. Ke a loga ka ulu and then ke ulu tse di different tse ke di dirisang ke na le dijara di le malwanyana ntse ke loga ke simolotse ke sena se ke se dirang go jarteng so be ke re ka gore ke itse go bereka matsogo ke sa simolole. Motakio a re o ntse a sa kgone go rekisa dilwana tse a di takileng. Ha re le mo mahika yana ra thusega ka gore batho ba kgona go bona botaki jwa rona ba kgona go reka because batho ba bontsi ka bontsi ga ba commission botaki jwa rona. Ha re kgone go ya le ko di museumong ka gore batho ga ba kgone go ya teng ko di museumong koa. Moletlo wa monongwaga o leleditse le bana bao ba itumelela metshameko e tshwana le jumping castle. Ke tlile le wanti baka ke tlile go enjoya mo mahikeng ke tletsa gore go na le dilo tsa bana and ke batla go enjoya. Mama ka hankisa sekolong ke mo mahikeng ke tla go tshameka ke tla go jumpa ke tla go zinka ke tla go ira ke tla go tshameka re ja monate. O tla go ja monate. Fashion, dijo, botaki le mmino ba tla moletlong o ba tla itumelela mmino tshwana le ya mapiano, jazz le tse dingwe. Santse ga go itumelela moletlong mme pele ga mo tla ke itimole mogote le nna. Monate. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Bjala re boneng ka boripana gore mebaraka ya dishere hlole eme bjang ge GSE tsolela pijana iring ya bohlano. Ranta e matlafetše ge bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiane ya theko ya dishere ka kakaretšo GSE e šomile gabotse lehono. Theko ya dirafia ka moka e fokotše.
Dipapading mohlahli wa Orlando Pirates Jose Rivero o re maikemišetšo wa sehlopha sa gagwe ke go thopa papadi ye nngwe le ye nngwe yeo se ralokago kudu ka lepatlelong la gae la Orlando fao balatedi ba bona ba phelago ba dutše nokeng. Mohlahli yo wa go tšwa ka Spain o re ga go tlo ba le phapano le ka papadi ya Group C ya CAF Championship kgahlanong le dinkgwete tša league ya CAF Championship legala bo lesomepedi Al Ahly ka Mokibelo. Papadi yeo e tla ralokela mathapama gare ga phišo ya go ntšha noga moleteng gomme dinkgwete tše tša egepeta di lla ka la gore seemo se sa boso jwa go fiša se tla šomela sehlopha sa Orlando Pirates go feta bona. Having the chance to play with this young group of talented players in this competition will be something that I'm sure that the club will capitalize in the future, in the near future, and it's another opportunity to whatever happens, whichever result we collect tomorrow, that the team, I'm sure, is going to be a better team after the 90 minutes. But we are ambitious. We want to make sure that we don't forget that we are playing for one result, and we playing home. And the only result that we like to collect here at home is a victory, and we're going to fight with everything we have to make it possible. Ba gešo ditaba tša rena di fella mo e fela gopelang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokaganyo fa o le ka kgathago tema. Tsebušo ke ya gore go sasa re ka se be le ditaba tša Sesotho e fela ba sehlopha sa ditaba tša dikgang tša Setswana ba tla lesolela tšona ka iri ya boselela ka Sontaga mo SABC 2 le go SABC Lehae gape ya le go latela kakanyo ya maemo a boso mafelelo a beke ya mabotse hle.